Red Blue JD. I wanted to show our hearts, Korean people's hearts to Americans to help their understanding about DPRK. Very nice. Because DPRK is very peaceful country and Korean wants peace. Right. Kim Jong-un wagiye ku buyobozi akiri muto yateye isi impagarara nyuma yo kuba ari umugabo urangwa n'ibikorwa by'ubwihebe aho amaze igihe agerageza ibitwaro bya kirimbuzi. Si ugutera isi ubwoba gusa kuko no muri iki gihugu cye ayoboye cya Koreya ya ruguru haba amategeko adasanzwe ku buryo uyarenzeho ahura n'ibihano bikomeye cyane. Iyumvire nawe, Koreya ya ruguru ni igihugu kigira amategeko atangaje. Amakuru dukesha urubuga rwa Brightside avuga ko muri Koreya ya ruguru gurisha udukingirizo bitemewe ndetse n'ubundi buryo bwose bwo kuboneza urubyaro butari ubwa kamere nk'ibinini n'ishinge ntabwo byemewe. Si ukugurisha udukingirizo byonyine gusa bibujijwe, ahubwo abaturage ba Koreya ya ruguru bategetswe kureba imirongo ya televiziyo ine gusa, nayo ya leta ya Koreya ya ruguru gusa. Nta yindi mirongo ya televiziyo bashobora kureba ndetse na televiziyo zigenga ntizemewe. Gukoresha murandasi y'inziramugozi wifi cyangwa se wifi ntibyemewe, ndetse kuba wakoresha telefone yawe uhamagara mu mahanga no kuvuga nyine hanze y'igihugu nabyo ntabwo byemewe. Nyuma y'aya mategeko akarishye, umukuru w'igihugu cya Koreya ya ruguru Kim Jong-un yatanze irindi tegeko rica kwambara amakobo yafunganye, ndetse atanga irindi tegeko rivuga ko gupfumura amazuru bitemewe ndetse no kogosha umusatsi wo ku mpande ugasumbana n'inyuma ntibyemewe kuko byerekana imico yo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Amakuru dukesha ikinyamakuru cya Koreya ya ruguru cyitwa Rodong Sinema avuga ko ubutegetsi bwa Koreya ya ruguru bwashyize hanze ubwoko 15 bw'inyogosho zemewe abanyagihugu bagomba kujya bogoshamo umusatsi wabo. Gusumbanisha umusatsi, kuwutera amarangi, ibyo byose ntibyemewe ngo kuko ari imico mu bihugu by'uburengerazuba n'ibihugu by'i Burayi. Bamwe mu bakozi ba leta bashinzwe urubyiruko rwo muri Koreya ya ruguru, zimwe mu nshingano baba bafite zikomeye harimo no kubuza urubyiruko kwambara imyenda yambarwa n'abanyamahanga. Nitwa Emmanuel Ahishakiye, ni kuri Red Blue JD, Facebook, Instagram, Twitter na TikTok, naho turahari twitwa Red Blue JD. Mbahaye ikaze mwese, mureke tuvuge ku gihugu cya Koreya gifite amategeko adasanzwe aho uyarenzeho yishwa cyangwa se agahabwa ibihano bikarishye. Kim Jong-un wagiye ku buyobozi akiri muto yateye isi impagarara nyuma yo kuba ari umugabo urangwa n'ibikorwa by'ubwihebe aho amaze igihe agerageza ibitwaro bya kirimbuzi. Kim mbere yuko ajya ku butegetsi ntiyajyaga agaragara muri rubanda cyangwa se muri leta ngo hamenyekane ibyo yakoraga, ndetse n'amashuri yize ntazwi neza kuko ntaho bigaragara ko yaba yarize muri za kaminuza zikomeye. Kim Jong-un ni umwe mu baperezida batagaragaza igihe bavukiye kuko imyaka igaragaza ko yavutse mu myaka 3 itandukanye nk'uko ibihugu byinshi bigenda bigenekereza bigatanga imyaka itandukanye. Koreya ya ruguru yemeza ko perezida wayo yavutse muri Mutarama tariki ya 8 1982. Koreya y'Epfo ikavuga ko Kim Jong-un yavutse mu 1983. Igihugu cya Switzerland cyangwa Ubusuwisi bwo bwemeza ko yavutse tariki ya 5 Nyakanga 1984, mu gihe imibare itangwa na Amerika yemeza ko uyu mugabo ifata nk'ikihebe yavutse mu 1984. Perezida wa Koreya ya ruguru ukomeje kuvugisha amahanga kubera ibitwaro bya kirimbuzi akomeje kugerageza, kandi akavuga ko nta bwoba atewe n'amahanga. Ni umuyobozi w'umuryango wa State Affairs Commission Jogbent. Kim Jong-un kandi ni umuyobozi mukuru wa Democratic People's Republic of Korea ukomeje kubwira isi ko adashobora kwita ku bihano azafatirwa ngo areke gahunda igihugu cye cyafashe cyo gucura ibitwaro bya kirimbuzi. Kim Jong-un ni umwana wa kabiri wa Kim Jong-il na Ko Yong-hun, ariko se akaba yaraje kwitaba Imana muri 2011. Bimwe mu byo Kim Jong-un abereye: umuyobozi wa Workers Party of Korea, umuyobozi wa Central Military Commission, umuyobozi wa State Affairs Commission, umuyobozi wa Supreme Commander of Korean People's Army. Uyu muperezida afite ipeti rya marshal mu bya gisirikare. Kim Jong-un afite impamyabumenyi ebyiri, imwe yayikuye muri Kim Il-sung University mu gihe indi yayikuye muri kaminuza ya gisirikare ya Kim Il-sung Military University. Kim Jong-un wagiye ku butegetsi tariki ya 9 Werurwe 2014 ashinjwa kuba muri 2013 yaricishije nyirarume Jang Sung-taek, ndetse akaba ari nawe wishe umuvandimwe we Kim Jong-nam. Kuva uyu mugabo yajya ku butegetsi isi yose imufata nk'ikihebe
aho isanga ishobora guteza intambara ya gatatu y'isi. Kuva yajya ku butegetsi yakomeje kugaragaza guhangana gukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibintu bigiye guteza ikibazo gikomeye kuko Amerika nayo yafashe umwanzuro wo guhangana n'iki gihugu gikomeje gukora no kugerageza ibitwaro bya kirimbuzi umusubirizo. Mu minsi ishize nibwo Koreya ya Ruguru yagaragaje ibisasu bibiri umuryango w'abibumbye UN wafata iki gihugu ibihano, ariko gihita gitangaza ko nta kibihano byahindura kuri gahunda yacyo yo gucira ibitwaro bya kirimbuzi. Ikintu gitangaje muri ibi bihe bya COVID-19 nyine muri iki gihugu cya Koreya ya Ruguru, inzara yatewe na COVID-19 n'imyuzure muri Koreya ya Ruguru yatumye Perezida Kim Jong-un ategeka abatunzi imbwa bose kuzitanga zikabagwa abaturage bakabona ibyo kurya. Kim Jong-un yategetse abaturage n'abayobozi bose gutanga imbwa zabo kugira ngo zicwe, ibyo kurya biboneke ku miryango yibasiwe n'inzara. Raporo y'ikinyamakuru Chasun Ebro cyo muri Koreya y'Epfo ivuga ko imbwa ziri mu kaga cyane kuko ubu inyama zayo ngo ziri kuribwa ku bwinshi, abaturage babyishimiye. Iki kinyamakuru kivuga ko iki cyemezo gishobora kuba kigamije guhosha uburakari bw'abaturage kubera ubukungu bw'igihugu bwikubise hasi. Amakuru avuga ko abayobozi bose bagaragaje ingo zifite imbwa batunze bategetswe kuzitanga ngo ziribwe cyangwa se bazamburwe ku ngufu ku itegeko ryashyizweho n'umukuru w'igihugu. Amatungo y'imbwa amaze gukusanyirizwa hamwe, amwe ajyanwa mu nzu zigenewe inyamaswa ndetse izindi zikagurishwa muri za resitora zimenyereweho gucuruza inyama z'imbwa. Ikinyamakuru Daily Mail kivuga ko Koreya ya Ruguru ifite amaguriro azwiho gutunganya inyama z'imbwa ku buryo budasanzwe zigakundwa n'abaturage. Muri iki gihugu abantu basanzwe borora ingurube ndetse n'andi matungo asanzwe, ariko abayobozi bo mu rwego rwo hejuru ndetse n'abatunzi bo ngo usanga batunze imbwa cyane kuva mu myaka ya za 90 nk'ikimenyetso cyo kuba uri umukire cyangwa se umuntu ukomeye. Ikibazo cy'ibihingwa byangiritse muri COVID-19 giteye gite? Raporo iherutse gutangazwa n'umuryango w'abibumbye igaragaza ko abagera kuri 60% by'abanyakoreya ya Ruguru bafite ikibazo gikomeye cy'ibura ry'ibiribwa. Mu minsi ishize imvura myinshi n'umwuzure byangije ibiribwa muri iki gihugu, byongera ku ngaruka zo kuba cyaragiye gikomanyirizwa ndetse kigahabwa ibihano bishingiye ku bukungu mpuzamahanga biturutse ku gukora no kugerageza intwaro za kirimbuzi. Umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge muri Koreya ya Ruguru niwo umuryango wonyine ushobora kugera mu ntara zose 9, kandi abakorera bushake barenga 43 bagiye bakorana n'itsinda ry'ubuzima mu bikorwa byo gukumira COVID-19 ndetse no gufasha imirimo ijyanye no kugoboka abibasiwe n'umwuzure, nk'uko Anthony Brimen wo muri Croix Rouge yabibwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Barme yagize ati inzu amagana zarengiritse kandi ahantu hanini hari hahinze umuceri hangijwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi. Mu kwezi gushize nibwo Perezida Kim Jong-un yatanze itegeko risa n'impuruza asaba abaturage kwitwararika no kurushaho kwirinda iki cyorezo cya coronavirus nyuma y'uko kigaragaye mu baturage benshi, ariko imibare ibikaba bitoroshye kuyibona bitewe n'uko bigoye kubona amakuru avugwa muri iki gihugu. Amakuru yaha kenshi akunda gutangazwa na Koreya y'Epfo byahoze ari igihugu kimwe. Amakuru avuga ko coronavirus yagaragaye bwa mbere mu gace kitwa Kaesong gahana imbibi na Koreya y'Epfo, aho umugabo uvuga ko yaterutse leta ya Pyongyang agahungira muri Koreya y'Epfo muri 2017, ari wo wagarutse mu mezi ashize afite ibimenyetso by'iyi ndwara bituma aka gace gashyirwa mu kato, ariko bisa naho byari bikerewe kuko mu tundi duce tw'igihugu yari yararangije kuhakwira. Bake mu bayobozi b'isi nibo bakurikiranirwa hafi kandi batwikiriwe n'amayobera nka Kim Jong-un. Amacenga ya politiki na demokarasi niyakomeje kuvuga kuri uyu muyobozi. Hari ibihuha byagiye bivugwa ko ubuzima bwe bwa butifashe neza ndetse ko amakuru ya buri munsi adasobanutse, ku buryo nk'igihe yamaze ibyumweru byinshi atagaragara muri 2020 abantu bavugaga ko yapfuye kugeza ubwo yongeye kugaragara mu ruhame. Mu gihe Kim Jong-un yerekanye ko ibivuga ari ibihuha byabaye mu mwaka ushize, byerekana nyuma y'amarido ko Koreya ya Ruguru ishobora kuba irimo no kwitegura umunsi Kim Jong-un azaba atakiriho. Kugeza ubu nta mategeko azwi agenga izungura mu nzego z'ishyaka riri ku butegetsi bwa Koreya ya Ruguru. Ishyaka ry'abakozi muri Koreya ya Ruguru WPK, ubusesenguzi bushobora gushingira gusa ku gutekereza umuntu uza nyuma ya Kim Jong-un agende ku kuntu ubutegetsi bugenda buhererekanwa uhereye kuri sekuru.
Igihugu cya Korea ya Ruguru cyagize abayobozi batatu gusa mu mateka y'imyaka 73 nk'uko iyi nkuru dukesha Business Insider ikomeza ibivuga. Umuyobozi wacyo wa mbere Kim Il Sung yagennye umuhungu we Kim Jong Il nk'umusimbura mu 1980, imyaka 14 mbere y'urupfu rwe mu 1994. Kim Jong Il yirinze cyane kuvuga uzamusimbura kugeza mbere y'urupfu rwe, bikaba bishoboka ko yabitewe n'uko ubwe yari yarabangamiye ubutegetsi bwa se ku buryo bumwe na bumwe nyuma yo kwemezwa ko azamusimbura. Kim Jong Il yavuze gusa ko Kim Jong Un ari uzamusimbura igihe bimaze kugaragara ko bishoboka ko atazakira neza indwara ikomeye yagize mu mpeshyi za 2008, ndetse muri icyo gihe byatwaye imyaka 2 kugira ngo atangaze ku mugaragaro, kandi Kim Jong Un yagaragaraga nk'umuzungura rukumbi mbere yo kuba umuyobozi. Nubwo yari muto kandi adafite uburambe, Kim Jong Un yabashije gukomeza ubutegetsi bwe rimwe na rimwe akoresheje iterabwoba. Muri 2013 yishe nyirarume Jang Song Taek azira ibikorwa byo kurwanya ishyaka n'ibikorwa byo kurwanya impinduramatwara. Jang yari yarashyizweho na Kim Jong Il, kandi umwe mu bahunze Korea ya Ruguru yavuze ko ijambo Jang yari amaze kugira ryatumye aba igipimo cya Kim. Muri 2017 Kim Jong Un nabwo avugwaho kuba yarategetse iyicwa rya mukuru we ariko badahuje nyina Kim Jong Nam wiciwe i Kuala Lumpur muri Malaysia wanengaga ubutegetsi bwe. Ubuzima bwa Kim Jong Un bukomeje kuba amayobera rero, mu gihe amakuru aturuka mu nzego z'ubutasi avuga ko Kim Jong Un atabuze mu ruhame mu gihe kirenga ukwezi mu mwaka ushize, ahubwo ngo yari yanatakaje ibiro byinshi. Abantu benshi bagakomeza kwibaza uko yari ameze. Kugabanuka kw'ibiro bye byaragaragaye cyane ku buryo umuturage wa Pyongyang yavuze ko Kim yacitse intege kuri televiziyo ya leta, yasaga naho yarushijeho no kunanuka. Ikibazo cyakomeje kwibazwa cyari umuntu uzasimbura Kim Jong Un mu gihe we yapfa agakomeza gutakaza ubushobozi bwo kuyobora. Haravuga ko kubera ko abana ba Kim Jong Un bakiri bato cyane, umuntu wo mu biro bya politiki cyangwa se mu gisirikare ashobora gufata icyemezo maze agafata ubutegetsi. Bivugwa ko Kim adashobora guhitamo uzamusimbura ubu kuko bishobora gutera ibihuha ku buzima bwe kandi bikaba bishobora kubangamira ubutegetsi bwe. Ariko akenshi babona mushiki we Kim Yo Jong nk'umukandida ushoboka. Ni umwe mu bagize umuryango wa Kim kandi yizewe byimazeyo na Kim Jong Un. Ashobora kandi kwiringirwa nk'umuntu wayobora mu cyimbo cy'abana ba Kim. Kim Jong Un ubusanzwe azwiho kugira udushya twinshi. Yategetse abaturage kutagaragaza ibimenyetso by'ibyishimo, bakamara iminsi 11 badaseka, batanywe ibisindisha, batizihiza iminsi mikuru yabo y'amavuko, kuzabirengaho azirengera ingaruka zabyo. Ni mu gihe Korea ya Ruguru yibuka urupfu rwa Kim Jong Il wategetse Korea ya Ruguru kuva mu 1994 kugeza apfuye muri 2011, hanyuma asimburwa n'umuhungu we wa gatatu akaba n'umuhererezi wabo umuyobozi w'iki gihugu wa Korea ya Ruguru. Ni itegeko yatanze kubera ko iki gihugu cye kwa 17 Ukuboza 2021 kibukaga imyaka 10 ishize uwahoze ari perezida ndetse akaba na se Kim Jong Il yari amaze apfuye. Abaturage basabwe kubahiriza iri tegeko cyangwa se bagahura n'ingaruka zirimo kuburirwa irengero. Mu gihe icyunamo cyakozwe buri mwaka kuri Kim Jong Il, ubusanzwe cyari iminsi 10, uyu mwaka ho habaye iminsi 11 bari kwibuka Kim Jong Il wapfuye. Korea ya Ruguru ni igihugu kigira amategeko atangaje. Amakuru dukesha urubuga rwa Brightside avuga ko muri Korea ya Ruguru kugurisha udukingirizo bitemewe ndetse n'ubundi buryo bwari bwo bwose bwo kuboneza urubyaro butari bwa kamere nk'ibinini n'inshinge nabyo ntabwo byemewe. So kugurisha udukingirizo byonyine bibujijwe, ahubwo abaturage ba Korea ya Ruguru bategetswe kureba imirongo ya televiziyo ine gusa, nayo ya leta ya Korea ya Ruguru gusa, nta yindi mirongo ya televiziyo bashobora kureba, ndetse na televiziyo zigenga ntizemewe. Gukoresha murandasi y'inziramugozi, wifi cyangwa se wifi ntibyemewe, ndetse kuba wakoresha telefone yawe uhamagara mu mahanga cyangwa se hanze y'igihugu cya Korea ya Ruguru nabyo ntabwo byemewe. Nyuma y'ayo mategeko akarishye, umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong Un yatanze irindi tegeko rica kwambara amakobo yafunganye, ndetse atanga irindi tegeko rivuga ko gupfumura amazuru bitemewe, ndetse no kogosha umusatsi wo ku mpande ugasumbana n'uw'inyuma ntibyemewe kuko ngo byerekana imico mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Amakuru dukesha ikinyamakuru cya leta ya Korea ya Ruguru cyitwa Londong Singam avuga ko ubutegetsi bwa Korea ya Ruguru bwashyize hanze ubwoko 15 bw'inyogosho zemewe abanyagihugu bagomba kujya bogoshamo umusatsi wabo. Gusumbanisha umusatsi, kuwutera amarangi, ibyo byose ntibyemewe ngo kuko ari imico y'ibihugu byo mu burengerazuba n'ibihugu by'Uburayi.
bamwe mu bakozi ba leta bashinzwe urubyiruko rwo muri Koreya ya Ruguru, zimwe mu nshingano baba bafite zikomeye harimo no kubuza urubyiruko kwambara imyenda yambarwa n'abanyamahanga. Ndagushimira cyane wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro, aho twagarutse ku mategeko ahambaye akomeye yo mu gihugu cya Koreya ya Ruguru, ku buryo yarenzeho ahura n'ibihano bikakaye cyane, ku buryo anahaburira ubuzima cyangwa se akaburirwa irengero, kuko biba ari itegeko ugomba kubyubahiriza. Njye ndi Emmanuel Ahishakiye, iyi ni Red Blue JD. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube, ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD tarazi? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.